Imana iguha isezerano izire monde zibiri. Hariho monde hari cyo bita ngo ni Chronos na Kairos. Chronos naho uherewe isezerano. Kairos ni umunsi rizosoreraho. So Chronos hano hagati ya Chronos aho umunsi waherewe isezerano na umunsi rizosokera hari espace. Iriya espace comportement yawe muri ya espace ni ituma isezerano ryihuta cyangwa se gitonda. Turamukije cyane inshuti namwe bakunzi ba Empower TV aho muri hose nizera ko meze neza ko bitameze neza na mbadandabwa Yesu Kristo ni nyishu kuba mwizera bose. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'abatumire bacu beza cyane Evangeliste Michel wewe twakoranye cyane ndabakiriye cyane ya na Pasteur Noe nibaza ko wowe wari ryambere twadukoranye muri ya turaryohewe cyane kubakira muri Empower TV. Ya nkuko mubona rero turi kumwe n'abakozi b'Imana twaba tugiye kuvugana kuri sujet nziza cyane isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana niki mbega tukwiye kuririndira bimeze gute nihe nyifato y'umuntu arindira isezerano ry'Imana nivyo tugiye kuvugana kuri uyu mwanya tubasabe kugira ngo mubashe kudukurikirana. Thank you. Kaze cyane rero bakutumire bacu. Murakoze cyane. Ya turaryohewe cyane kubakira. Twavuze rimwe mu mwatwumvise antuka vraiment ndabashimiye. Murakoze Mane go mugisha mwinshi. Ya nkuko mwavyumvise rero no munsi nifuza ko tuvugana kuri sujet y'isezerano ry'Imana. Amasezerano mubona aha hanze abantu benshi hari abarindira amasezerano y'imyaka n'imyaka. Amasezerano y'Imana aragoye vraiment. Niyo mpamvu nifuza ko nkuko Empower TV vision yacu ari kwedifya imitima y'abantu kuba empowering mu buryo butandukanye ku muntu asanzwe arindira isezerano ry'Imana. D'abord isezerano ry'Imana niki duhere kuri Evangeliste. Murakoze cyane. Yego. Isezerano ry'Imana rifite ibisobanuro byinshi ariko ndavuga uko byumvikana mu bantu ngo bisobanukirwe neza. Yego. Kera uvuze ngo isezerano ry'Imana ni isezerano ryayo nyine. Hari igihe Imana ihereza umuntu isezerano akagira ngo none n'igiwe wari hawe. Ariko nubwo Imana iri guhereza ni yaryo. Wibuke ko umuntu amaze gukora icaha muri Edeni, Imana umuntu wa mbere Imana yahaye isezerano ni umuntu wa mbere yahaye isezerano ni Satani. Yarayibwiye ngo ndagusezeranije kuko uyu muntu wanje unkuyeho. Gusezeranije kuko nzongera kuza kumutwara. Kumwigarurira. So isezerano ry'Imana mu yandi majambo magufi ni ikintu Imana ihereza umuntu kubw'inyungu zayo. Umuntu akakigiriramwe umugisha kubera kuko camunyuzemo. Ariko ubundi isezerano ry'Imana ni ikintu Imana iguhereza igomba gucishamo kubw'inyungu zayo wowe ukabigiriramwe umugisha kuba gikoresheje ariko isezerano ry'Imana ni ryayo. Yego. Pasteur Noe namwe murakoze cyane. Isezerano ubundi iyo bavuga isezerano amasezerano nuko hagomba kuba hari abantu babiri. Hagomba kuba hari umuntu abantu babiri baganira bagasezerana. Nk'ubu twara dufitanye amasezerano na Empower TV ko none tuza kuba turi hano. Urebe amasezerano yabaye yatimiye nko bivuga mu Kiswahili ariko urumva habayeho kubanza kuvugana njewe abanje kuvugana na Empower TV mwebwe. Ubwo rero amasezerano agomba kuba hariho abantu babiri bavuganye umwe akabwira undi hanyuma nawe akagira amakoro akavuga ati undi amasezerano ni amakoro. Abantu babiri twavuganye ku kintu runaka ikintu uzagenda buki. Iyo beye isezerano ry'Imana rero aba ari Imana ibwiye umuntu ku kintu runaka. Nzagukorera iki nzaguha iki. Isezerano ry'Imana ubundi nico Imana yavuganye natwe. Nico Imana yavuganye natwe. Ni zihe nzira zitandukanye Imana ishobora gucishamo kugira ngo dushitseho amasezerano yayo? Ahanini amasezerano y'Imana akubiye muri Yesu Kristo. Yesu Kristo bakamwandika muri Bibiliya. Uba no muri Bibiliya usanga hariho ibitabo byitwa ibitabo by'abahanuzi by'amasezerano.
nzabambutsa nzabakura muri Egiputa, nzabagaza i Kanani, nzaja mu ijuru. Yose ni amasezerano. Ni ukuvuga amasezerano hafi ya yose disons ari muri Yesu Kristo. Imana yavuganye, Imana yabwiye Yesu Kristo inyuza amasezerano yacu muri we kugira ngo agende yuzurira muri ubundi amasezerano y'Imana nta nashobora no kutwuzuriraho. Yuzurira muri Kristo kugira ngo tugereho. Ni ukuvuga amasezerano inzira Imana yanyuzamo mu Yesu Kristo. Harimo n'abahanuzi, ariko n'abajya bahanuzi ntibikoresha ubwabo, bakoreshwa n'ubundi na Yesu Kristo, Mwuka Wera akabasobanurira, akababwira ibintu. Rero amasezerano y'Imana ahanini anyura muri Yesu, bikandikwa mu bitabo, ukabwirwa n'undi muntu aje kukuganiriza. Hari aho twiga dukora interview n'ubundi tuganirira na Joyful TV, mbasobanurira ko ubundi iyo umuntu akubwiye ngo Imana izakugirira neza, aba kwibukije verset biblique ivuga ko Imana n'ubundi izakugirira neza. Buri amasezerano rero anyura muri Bibiliya n'ubuhanuzi Kristo. Okay, Imana ishobora kuvugisha icishije muri Bibiliya cyane undi muntu rimwe rimwe ashobora no kwibutsa Bibiliya ko Imana izakugira neza, Imana izoguheza umwana, Imana izokubakira urugo, Imana izoguheza inzu. Ibyo bintu byose rero dufite amasezerano yuko tuzobaho mu buzima bwiza. Byaramaze kuvugwa, tugenda twibutswa umunsi ku wundi. Thank you so much. Papa Evangeliste, Yes. kuri wewe isezerano ry'Imana kugira ube sûr yuko ari Imana yavuganye nawe, ni igiki gituma wumva yuko ari Imana yavuganye nawe? Kuko hashobora kuza umuhanuzi akabwira ati Imana yambwiye ngo wewe Yvonne uzogira mariage muri December. Iyo ni example. Umuntu agaca bigenda navuga ati ni isezerano nahawe n'Imana. Ego. Est-ce que umuntu ashobora kubera yaravuze ari we yivugira ata Imana yigeze ivuga, muri ico gihe umenya gute ko ari Imana yavuganye nawe ngo birindire nk'isezerano rivuye ku Mana by'ukuri? Murakoze cyane. Ubundi ndasubira kuri rya jambo navuze. Mwene data yavuze ati amasezerano twagiranye turavugana ngo twebwe na Empower TV turakora ikiganiro. Ni amasezerano y'abantu babiri bemezanye kuko bagomba gukora ikintu runaka. Ariko isezerano ry'Imana n'umuntu nta biganiro biho hagati y'umuntu n'Imana bimusezeranye. Isezerano ry'Imana ni ikintu Imana mbibasobanurira neza mu byumve. Isezerano ry'Imana ni ikintu Imana ishaka gushitsa mu isi. Ariko kugira ngo gishike mu isi kubw'inyungu zayo. Nta kintu cyose Imana ikorera umuntu iguhereza nk'isezerano itabanza kuba ifitemo inyungu nkayo gucambere. Kuri ico gihe rero isezerano sijyaho wari hawe. Tujurira cyari watanze isezerano. Nukuvuga ngo Imana nimba ikubwiye ngo uzabyara cyangwa se uzoshakwa, ntabwo Imana yobwira umuntu ngo aza kubwira ngo uzoshakwa ngo wemere ngo niyo sinye ya mbere ngo wemeye kuko Imana ngo ikwemere ko uzoshakwa. Sinye ya mbere ikwemeza kuko uzoshakwa nuko Imana umunsi wa mbere yakuremye nk'umuntu ugomba gushakwa. Hari abapfa badashatswe ariko papa reka nta kibazo turaza kubageraho nawe nimba banahari turabasiga mu ibyiringo byo gushakwa. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Isezerano ry'Imana ubundi rica mu muntu kubera kuko wawe urihabwa. Imana icisha isezerano ryawe mu wundi muntu ngo aze rikubwire mu gihe wewe n'Imana yawe mudafite ubusabane. Ariko ikintu ca mbere kikwemeza ko isezerano ry'Imana ari ryawe ni mu gihe iri kwizanira ryonyine kare kwibwirira wenyine. None n'abakozi b'Imana banerekwa bafite izo mpano mama wanje tuvuga ko zikomakomeye zo kuvugana n'Imana, mu gusanga uwundi muyumbe je dirais mugenzi baraje kumubwira ati je Imana yakumbwiye ko iki, kandi ugasanga cari ico muga Imana yashimye gukora uko ishaka yacishije mu wundi. Ndabyumva simpinze abahanuzi ndabemera no muri Bibiliya barimo benshi kandi twemera tubone bakarorero. Yego turuzi Imana. Imana si ikintu umuntu yotereka ku ntebe hari ngo acice zara ku ntebe ngo nawe wicare ku indi ntebe ngo nukireba ujugume. Oyaye Imana ni ikintu umuntu agomba gutereka ku ntebe hariya bikagutera kwibaza ibiruta ibyo wari usanzwe yiziho. Ubundi Imana ikubwiye ikintu ufite priorite, ufite uburenganzira bwo kwisaba ikimenyetso.
Imana yasanze umugabo witwa Mose iramubwira ngo nabonye kuko ari we ugomba kuzana ubwoko bwawe ukabukura ari Mose arabwira ati ndemera nakubonye uri Imana waje mu gihuru kirasha nticashira umbonye igitangaza ariko nubwo uteye ubwoba mpeza ibimenyetso binyereka kuko ari kuri Imana rero twosaba ikimenyetso Imana ya mbere ibiri muheza ikimenyetso cya mbere cya kabiri kugeza ku bimenyetso byose yamuhaye pour dire que umuntu ashaka kubwira icyo Imana yavuze kuri wewe ategerezwa kuzana n'ibimenyetso bikwemeza kuko icyo yakubwiye ari ukuri kuko umuntu ashaka kubwira ngo uzoshakwa mbonye kuko ugiye gushakwa hateza kuzana ikimenyetso kiruta imyizerere wari ufite kuzoshakwa kikwereka ko ibyo akubwiye ari ukuri ariko kandi isezerano ry'Imana iricisha mu bantu iricisha mu bahanuzi ariko cyane cyane isezerano ry'Imana ntantu rica muri nyiraryo rica muri nyiraryo ariko rero nkundire aho nyene ndakwibariza akabazo kumbure nce mpana ijambo Pasteur Noe kuri ico nyene cuko isezerano ry'Imana uyisaba sinya sinzi ko wibuka histoire iri biblique ivuga kuri Zakaria sinzi ko umubona neza muri Nouveau Testament yasavye ikimenyetso Imana ica imugira ikimeme ati rero nimba utizeye unsavye ikimenyetso kubera utizeye atuzosubira kuvuga ari uko iryo sezerano risohotse rero ico rero ivyo vyashitse kubera ikibazo ca sinya mugabo ni ikintu nibaza yuko cashitse kubera ivyo ariko peut-être ko Imana ishobora kuba ari iyindi mpamvu yatumye imugira ikimeme gushika umunsi isezerano rizosohorerako rero guhera ico gihe nasomye iyo verset biblique nagize ubwo ndavuga ati tiens Imana rishobora kubidakunda abantu bayisaba ibimenyetso Imana ikunda ngo haye guwizera atarinze kubona burya ntiwumva ko hari ikibazo cyo kwizera mu gihe usabye ibimenyetso ashaka ko Imana iguha isezerano Pasteur Noe wowe uvyumva gute kwa nagira ngo musubize kuri cya kibazo cya mbere wabajije yego wavuze ati niki gishobora kukwemeza ko isezerano wahawe ari iry'Imana yabivuze neza ubundi isezerano rigomba kunyuramo kuko mfite amasezerano y'ubuzima bwiza binyuze muri Bibiliya mfite amasezerano yo kubaka mfite amasezerano y'inzu mfite amasezerano ibyo bintu byose bifatika ibirenze n'ibyo mfite n'isezerano ry'ubugingo birenze ibyo byose kubaho mu buzima ndapfa nyuma amasezerano kugira ngo umenye ko ari Imana nuko ashika cyo ni cya kabiri hari igihe ashobora no gushika udahari wowe kubera ko isezerano ryagize imyaka ryatinze ukibaza ko ritabaye ariko ryabaye udahari yako ryaratinze narapfuye kandi bavuga ngo ntopfa muri Bibiliya Imana yasezeranije abantu hari akantu yaravuze ngo baravuga ngo ntopfa ngo ntopfa kandi isezerano ngo ntopfa ni isezerano ry'Imana I think wibuke kuko Mose yasezeranije igihugu ariko ntacu yagezemo wibuke ko Imana yasezeranyije Abisirayeli yakoze igafe papa aho nawe urashobora gukora amagafe mu masezerano yawe ugapfa utayagezeho Imana yasezeranyije Abanyisirayeli yarababwira ngo muzogera ariko nusoma Bibiliya abantu bagezeyo ni bangahe abantu bagezeyo kandi bwira Mose yaramubwiye ngo nkurira ubwoko bwanje muri Egiputa ubujane mu gihugu nabusezeranije ariko bwa bwoko bahagurukije sibwo bashitse abahaguse bose ntibagezeyo ariko ntibizaburije ko batagezeyo kandi kuba bano barapfuye batagezeyo ntibisobanura ko batagezeyo rero bapfanye kutamenya ko bagezeyo ariko abasigaye barabibonye ndakoze urugero muri Bibiliya dufite amasezerano menshi avuga ko njya ntangara cyane nk'amasezerano yaba Yohana bari aberetse kwa Patimo n'abandi des années bidata imyaka n'imyaka rero abo bantu batagihari barashobora kwimagina ko ibyo bintu Yohana yahanuye bitaba ako twebwe tugenda tuyibona iyi minsi y'imperuka azasuka umwuka iminsi iragenda ariko nyine ya minsi kuburyo abantu batarabibonye kuba ko ya minsi itatimiye bahari cyangwa se itasohoye bagihari suko bitaba so birashobora gutinda bigasohora birashobora kukubaho cyangwa bikazoba no kubandi batari wowe mugabo Imana yavuze cyo igihera kirashobora kukubaho kikaba no kuri generation yawe kikaba no kubandi kubwo impamvu nyinshi zitandukanye ku ngoma y'umwami Ahazi yaratewe mu gihugu ategwa n'abanzi bazunguruka igihugu warangiza aja kugendesha umukozi w'Imana Yesaya inama aramubaza ati se ko abanzi baduteye batuzungurutse nta mbaraga dufite
tubwirira Imana iduhereze umwerekezo w'ababanzi nimba tunesha cyangwa nimba tuneshwa, nimba batugiraho ububasha cyangwa tubagiraho ububasha. Amuhereza ikimenyetso cya mbere, aramubwira ngo bari abanzi uyu munsi ntimuzongera kubabona ukundi. Urumva ikintu yaramubwiye, ngusezeranije kuko bari abanzi babazungurutse nubwo mubabona ari benshi ntimuzongera kubabona ukundi. Esaya ahaza aravuga ati no, subira ubaze Imana ko Yeremiya ibyo avuze ari ukuri. Imana irasubira kandi ibwira Esaya ikindi kintu, iramubwira ngo genda umubwira ngo ndora umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu kandi uwo mwana muzamwita Emmanuel. Ni ukuvuga ngo solution y'abajya abanzi bari bazungurutse Isiraheli sibo bayibonye uwo munsi, sibo babonye Yesu Kristo avuka, ahubwo Yesu Kristo yabonye twebwe abanyaminembwe n'abanyaburundi muri kino kinyejana turimo kurusha bari bagoswe wa munsi. So Imana irashobora kugweza isezerano ukeneye muri uwo mwanya ikarisohoza mu kindi gihe kidasana cya kindi wari urikeneyemo. C'est pourquoi rero abantu bose siko uko basezeranijwe amasezerano. Wibuke kuko Isiraheli yicaye mu masezerano ya Aburahamu, ariko Aburahamu atayabayemo. Kandi Aburahamu ngo yifujije kubona Yesu Kristo kuko Imana yamumweretse ntiyamubona, ariko abamukomokaho baramubonye. So hari ibyo utobona mu gihe cyawe, ariko abana bawe wabwiwe, abana bawe bakabibamo. Reka ngerageze kubibutsa d'abord kuri kijya kibazo nako ndababwira kuri signe. Est-ce que ntishobora kuba Imana ntishobora kubona ko ari manque ya confiance uyifitiye? Uciye kuri ya exemple nabaretse ya Zakari, kubera ko Imana yashimye kumugira ikimeme gushika amasezerano yayo asohotse. Wow, reka nsubize rino jambo mu majambo magufi. Nijya jambo nababwiye, Imana ntigira iterabwoba ku muntu. Imana ni umwami, n'umuntu ni umwami. Noneho Imana ni umwami w'umwami. Igituma Imana yitwa umwami w'umwami ni mu gihe inezezwa yuko umuntu yiha confidence z'ubwami. Kandi abami babiri iyo bicaranye baraganira. So Imana tiyo twima priorite kwisiguza tubibwira ngo hano ni gute, hano ni gute. Ibivuze niki kibwira gukena gukena gukena. Wibuka ko umunsi umwe Imana yavuze ngo irarimbura abana b'Abisirayeli mu butayu. Mose aravuga ati no, uzi intambara twagwanye arakuruzi, uzi intambara nagwanye kugira ngo twarwanye kugira ngo tubakuremo ko numara ubica. Imana yavuga ati kameme uyu muntu ibyo avuga nibyo. Imana iretira iryo jambo yarivuze pour dire que dufite uburenganzira bwo gusaba Imana ibisubizo ibi amasinye. Zekariya ntabwo yazize kuko Imana itamwibwiye. Mikaeli yaramubwiye ngo Gabriel yaramubwiye ngo ntunyite umuntu hano ku isi, ndi Gabriel wa wundi uvuye mu ijuru. So icyo yazize kutemera kuba we, ariko ntiyazize kuko Imana itari Imana. So ikintu gituma dusaba Imana ikimenyetso, Imana ikatwiyera ikimenyetso, ni kuzi ko muri twebwe dufite intege zo kutemera abo turiho. Ariko confiance y'Imana iracayifite ku bwayo. C'est pourquoi amasinye kuyabaza Imana ni uburenganzira bwacu kubaza Imana. Nyereka ikimenyetso, nyereka ikimenyetso, nyereka ikimenyetso, ni uburenganzira. kandi Imana ikunda bene abo bantu, ni n'abandi izayireka ibimenyetso cyane kurusha abashaka ibimenyetso ku bandi bantu. Thank you so much kandi abitahuye gose. Reka iki kibazo ndacyadresse kuri Pastor Noe. Cyane cyane amasezerano y'Imana nukuri nkuko mwabivuze, haraho usanga nukuri arateba muga agashika. Haraho usanga umuntu aba yabigizemo uruhara cyangwa abatabigizemo uruhara, gutinda ko amasezerano y'Imana kenshi biva kuki? Ashobora kuba harimo amasomo y'Imana, mashaka kwigisha ibintu, ndetse n'abatarifuje ko amasezerano yawashika kugira ngo yanzira wanyuzemo, kugira ngo yanzira wanyuzemo niba yitegereza bakabona ukuntu inzira wanyuzemo kugira ngo ugere kuri amasezerano, azarushirizo kukuba bubaha Imana izivuga ku buzima bw'umuntu. Ati nubwo umuntu yari yarapfuye ariko akazuka, dore ukuntu Imana imugiriye. Ndafata nk'urugero, hariho Yosefu, hakaba n'umuntu witwa Yobu. Yobu yari umukiranutsi niko tusoma muri Bibiliya, akaba umuntu umukiranutsi, nta kintu na kimwe yari afite cyatuma ahura na ziriya ngorane. Kuko abantu inshuti ze baraza baramubwira ati ibintu ntiwakoze sibyo. Aravuga ati nyamara jewe ndi innocent. Aravuga ati nta muntu ushobora kuba ahura na zino ngorane atari umuntu wakoze ibyaha. Nta byaha nakoze. Mu nyuma Imana iravuga ati nge
ngiye kukurekura ko Satani yaramaze kumubona ati ndakurekura hanyuma Imana irekura abana be Imana irekura umutungo we Imana irekura amatungo Imana irekura n'umubiri we n'abantu n'umugore amuvaho ibintu byose biranga nyuma ikintu cyari gukurikiraho nuko Imana yamusubije agateka yamusubije ibirenze cyane ivyo yari afite iwe kuri we ya Yobu zaramuzamuye cyo kimwe cya kabiri muri bano bantu babonaga ko Imana ntaco ihayivuga ku buzima bwiwe kandi yamutaye bahise bamenya ko Imana idashobora kuko ibibazo umuntu ahora nabyo byinshi mu butayu zo mu isezerano birashobora kuba biterwa swat n'ibyaha byawe cyangwa bigaterwa nuko hari ico Imana ishaka kwigisha ku buzima bwabo wowe yahaye isezerano cyangwa bwabariya baba ko serva mu isezerano hariho Yosefu yahuye n'ingorane nyinshi mugabo Imana yararamubwiye ko izomugira umwami w'abakuru be na se na nyina umuryango we wabo yego cyane nyuma bavuga ko yapfuye batuma iwabo ko yapfuye baramushira muri prison bamugira hajya aja gukora nyuma yavuyemo juste ahitaba wa wundi Imana yari yavuze ko agomba kubaho bano rero bari baramugwanyije bashaka kwisezerano ridakora bamenye ko ico bagwanyaga kidashoboka iki Imana yavuze ku buzima bw'umuntu kirasora nubwo cyatinda nubwo cyo wohura n'ingorane ariko rimwe na rimwe umenya ko hari ibyo bishobora gutewa ni integenke zawe akaba n'ibindi bishaka ko Imana ishaka kwigisha wowe n'abantu baraho urusanga thank you so much papa evangeliste mu bwico kintu mucumva gute burya nta mpamvu zituma isezerano ry'Imana ko riri trainer atari izo zibiri ko Imana ishaka kukwigisha canke ko waba waritwaye nabi ubundi icihutisha isezerano ry'Imana ni umuntu n'icitondesha isezerano ry'Imana ni umuntu icitondesha isezerano ry'Imana ni ibihe by'umuntu reke nkubwire kino kintu nta kintu Imana yaturemeye mu isi natekereza kuko gishobora kuza Imana yokora ipurusa 90%. Ikintu cyose Imana yaturemeye muri isi ni 50-50 ni 50 z'umuntu na 50 z'Imana yego ndakubwira rino jambo pardon rijya jambo bakunda kuvuga ngo gutera intambwe ngo 99 ngo ngutera intambwe ngo imwe ngugana Imana ngo Imana igatera none fuza nduruzi ya ntambwe imwe utera ya ntambwe utera nico gice cima nico gice cyawe ku Mana ko nico ushoboye iyo ntibara ko ari imwe irabona nkaho nawe wagejeje bya 50 yakugufashije so ico nshaka kuvuga ni kingiki Yakobo yahawe amasezerano yatwaye umugisha wa mugenzi wiwe ariko utwara ari ijambo igihe yacitse kuri mukuru we ntanka yajanye nta hene yajanye nta mugore yajanye nta bana yajanye ngo arangize kugira ngo agere kuri rya sezerano ry'umugisha yahawe yagiye kukorera aja kuragira imyaka 7 hakigwa Leya hakigwa na Rasheli yego ni ukuvuga ngo mu by'Imana idusezeranya harimo ukuboko kwacu harimo ukuboko kwacu kugira ngo Imana idufashe mu byo twadukora ikindi nshaka kukubwira ni kimwe buriya Imana iguha isezerano izirema monde zibiri hariho monde hari ico bita ngo ni Kronos na Kairos Kronos naho uherewe isezerano Kairos ni umunsi rizosoreraho so Kronos hano hagati ya Kronos aho umunsi waherewe isezerano na umunsi rizosohokera hari espace iriya espace comportement yawe muri ya espace nituma isezerano ryihuta cyangwa se gitonda icya kabiri iyo uhagaze umunsi wahawe isezerano aho isezerano ryawe riri byanga byakunda hagomba kuba hari urugenzi rugufi kugira ngo urigereho ariko haba harehare bitewe n'ibitekerezo bya nyiri rwa rugenzi